Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala bizni yo'qdan bor etuvchi, bizni rizqlantiruvchi, hamda endi shu bizning gunohlarimizni g'afur qilib, o'zining rahmati bilan suyundiruvchi. Alloh subhanahu va taolaga har bir hamd sanalarimiz bo'lib, ibodatga bag'ishlansa edi bizning umrimiz. Shulay uq endi aning haq habibi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ruh sharif Irak şeriflerimizden çıkan şu salavatlarımız erişe kursa idi. Muhtaram kardeşler, Allah subhanahu ve teala bizge şu izgi hayırlı bereketli cuma günleri nasip etti. Şu günler hürmetine Allah Teala ibadetlerimizin kabul kılıp günahlarımızı gafur eylesin, orunlarımızın dereceli sözlerimizin ütimli kılsın. İki dünya bəxti hem derecesini Allah Teala bizge nasip etsin. Muhtaram kardeşler, indi bizden elhamdülillah şükür Akırın-akırıngina vaqtimiz bara, ham bargan sayın vaqigalar da o'zgara. Allah birsa yakshanba kunni bizning boshlana izgi oylarimizning birsi Zilhijja oyi. Biz endi sizning bilan aytgan edik, shulay bit Alloh taolo qarshida bor tıyılgan oylar, haram oylar dedik. Menga ko'ra Zilqa'da, Zilhijja, Muharram ham Rajab. Ikkisi aning ratdan keli. Zilqa'da oyi, mana hozirgi oy Zilhijja oyi andan so'ng kela turgan oy ham Muharram ayı. Zilhijja ayı ol Müslüman kalenderi boyunca soңгы ay bulup sanala. Demek şunun bilen yıl tamamlana hem yanga yıl başlana. Bu da özüne göre muhtaram kardeşler bizning için bir bilgi. Çünkü kişiler işni tamamlagan vaqtda ahırdan gadetde yaxşı itip tırışa turgan gadetleri var kişilerinin. Başta yaxşı başlap jiberesin birer işni. Ondan soň indi sülpenlene, kiringine bete başlay hem ahırdan tağın bir pişenip alasın. Adette şulay işlenen. Sportta mesela ya bolmasan da bir iş işlegen vaqtda hem indi Zilhijja ayının soңгы ay buluğu da bu muğayın yoqqagına tugildir. Şu yılını matur etip izgi ay bilen, izgi amel bilen tamamlar içindir de bizge bir bilgi. Muhtaram kardeşler, Zilhijja ayı ol nersesi bilen ayrılıp durasın. Birinçiden Zilhijja ayı isiminden ko'ringanimizcha ol Haç ayı deb atala. Haç ayı. Demek şu ayda haç kılına. Kızganыча karşı bu yıl, tegi yılni ham bu yıl bizning ilimizden hacıga baruvchilar bulmadı. Sebeplerin bilasiz şulay bit indi. Şu koronavirus bilen, pandemiya bilen ikinci yılga nechik bulur? Әлегә bilgisiz aytib bulmay. Şuңa göre biz indi hazır Haç turunda sağınıp kına sileşe alabız muhtaram kardeşler. Kimdir planlaştırıp bergendir. Haçны şulay bit kılası var dep yarar kılır mı әле dep. Менә хәзер инде теләсәң дә моны эшләп булмый. Менә шуңа күрә дә muhtaram kardeşler her bir nerseni үз вакытында эшләп калырга кирәк. Her bir nerseni үз вакытында эшләп калырга кирәк. Әле менә никәш белән шалтыратыштык та никәш Авылда bir мотоцикл тора безне. Урал. Әйтәм, кабыздыңмы соң мотоциклны, чыктыңмы, җирдеңме бу елны? Юк инде хәзер җирсе килми инде ди. Шунда минем башыма bir уй килде. Һәр бер нәрсәнең үз вакыты. Яшь чакта бит мотоциклдан төшәсе килми. Шулай бит, хәтерлисезме ул вакытларны? Көнне буе җирләргә әзер син аның белән шулай бит инде. Әгәр дә рөхсәт итсәләр, әтияне генә тыеп тора. Көнне буе җирләр идең шуның белән. Benzin bulsun şulay bit indi. Tilek бар. Bütün нәрсә моңа әзер. Ә хәзер мөмкинчелек бар, теләк юк. Имею возможность, но не имею желания. Шулай бит. Шуңа күрә һәр бер нәрсәнең үз вакыты мөхтәрәм кардәшләр. Һәм гыйбадәтләрнең дә үз вакыты бар. Аның вакыты кайчан? Бүген һәм хәзер. Гыйбадәтләрнең вакыты бүген һәм хәзер. Иртәгә аның вакыты юк. Иртәгә мөмкинчелегең булмаска мөмкин. Пандемия, авыру, акча юк дигәсе монсы. Кичә инде ул булмаячак. Чөнки кичәге вакыт инде ул үткән, син аны берничә кире кайтара алмыйсың. Шуңа күрә һәр бер нәрсәнең үз вакыты һәм гыйбадәтнең вакыты ул бүген һәм хәзер. Әгәр дә тәһаҗҗүд намазы укырга теләсәң, башларга теләсәң хәзер. Муразат тасын килсә хәзер. Садака бирәсең килсә хәзер. Чөнки безнең иртәгә дигән көнебез юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шуңа күрә намаз укып бетергәч тиз генә йөгереп өенә кирип китә. Анан соң чыга. Сахабалар сорыйлар: "Я Расулаллаһ, нәрсә булды?
Берәрсе һөҗүм итте мәллә диләр. Ничек кая ашыктың алай диләр намаздан соң. Зикр дә кылмыйча тиз генә ди. Исемә төште ди. Өйдә әзрәк акча бар иде. Шуны садака итеп бирергә ашыктым ди. Бүген һәм хәзер. Чөнки иртәгә вакыт юк. Ул аны әйтергә булса шулай бит, ярар, берәр көн ятсын әле. Иртәгә бирермен әле, берсе көнгә бирермен, өлгерермен әле дип шулай бит әйтергә була. Ләкин гыйбадәткә вакытыбыз безнең иртәгә юк. Бүген һәм хәзер. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы хаҗдан гына да без күрәбез гыйбадәтләрне үз вакытында кылырга кирәк икәнен. Зилхиҗҗә ае нинди ай соң? Әйттек хаҗ ае дидек шулай бит инде. Әмма Коръәндә хәдисләрдә моның турында нәрсә дип әйтелә? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна гиддәтәш-шухури индаллаһи 12 шахра фи китабиллаһи яума халакас-самавати вал-арда минха арбагатун хурум. Залика ад-динул каййим. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Аллаһ Тәгалә каршында айларның саны ди 12 ди. Без моның турында әйтеп киткән идек инде. 12 ай бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан куелган ай. Бу кеше үзе уйлап чыгармаган. Без белгән 12 айлар, шуңа күрә мөселман календары буенча исемнәре төрле, ләкин шул ук саны шулай ук 12 ай. Безнең календар буенча да мөселман календары безнеке бит инде, уйма. Григориан календары буенча шулай ук исемнәре төрле, ләкин саны 12. Санын үзгәртмәгәннәр, шул ук 12 ай. Менә шуңа күрә дә 12 ай ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның саны ди, Аллаһ Тәгалә китабында ди. Аллаһ Тәгалә күкләрне, җирләрне ясаган вакытта ук аны шулай 12 итеп билгеләгән ди. Бу димәк канун, Аллаһ Тәгаләнең кануны. Шуның 4-се хәрам ай. Әйтеп киттек, Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм һәм Рәҗәб айлары бу тыелган хәрам айлар булып санала. Бу дак динди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм шушы айларда үзегезгә зыян китермәгез. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Бу айларда үзегезгә зыян китермәгез. Нәрсә дигән сүз бу? Гынах кылмагыз. Бу айларда гынах кылмагыз ди. Аллаһ Тәгалә кисәтә айырмый. Чөнки гынах кылсаң, син үзеңгә бу айда зыян китерәсең. Чөнки гынахы аның зуррак була. Шушы айларда кылынган гынах. Аллаһ Тәгалә Зилхиҗҗә аеның 1-нче 10 көнен айырым бер дәрәҗәле иткән. Менә якшәмбе көнне аның 1-нче көне дидек. Зилхиҗҗә аеның. Димәк, 1-нче 10 көн бигрәк тә дәрәҗәле, бигрәк тә саваплы булып санала Зилхиҗҗә аеның. Чөнки ул бәйрәм алды көннәре. Корбан гаете алды көннәре. Бу көннәрдә шулай ук хаҗилар хаҗ гамәлләренә керешәләр. 8-нче Зилхиҗҗә аенда алар инде Минага барып, Мина дигән урынга барып хаҗга керешәләр. 9-ы Гарафа көне, 10-сы көнне корбан чала торган көнебез безнең шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде без моны үзебез дә белеп торырга тиешбез. Димәк, шушы 1-нче 10 көннең нинди дәрәҗәле икәнен. Һәм шушы 10 көн белән Аллаһ Тәгалә Коръәндә ант итә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал-фаҗри ва лаялин ашр. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ди таң белән ант итәм ди, һәм 10 көн белән ди. Ва лаялин ашр, 10 көн. Нинди 10 көн? Тәфсирләрдә әйтелә, шушы 10 көн Зилхиҗҗә аеның 1-нче 10 көне турында сүз бара диелә. Монда әйтелмәгән Зилхиҗҗә ае. 10 көн белән генә ант итәм ди Аллаһ Тәгалә. Нинди 10 көн? Менә шушы Зилхиҗҗә аеның 10 көннәре ди. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лияшһаду манафи'a лахум ва зкуру исмаллаһи фи айями ма'луматин ала ма разакакум мин бахиматил ан'ам. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез ди шаһадат кылыгыз ди. Шушы файдасы турында ди. Һәм исем Аллаһ Тәгаләнең исемен әйтегез, билгеле бер көннәрдә Аллаһ Тәгалә сезгә биргән ризыклар хайваннар өстендә ди. Нинди көннәр турында сүз бара? Айяму ма'лумат, шулай ук Зилхиҗҗә аеның көннәре турында сүз бара ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә шушы Зилхиҗҗә аеның көннәре турында аерым әйтә. Нәрсәгә? Юкка гына түгел шулай бит. Аллаһ Тәгалә кайбер көннәр турында әйтә, кайбер көннәр турында әйтми. Аллаһ Тәгалә үзе искә алган икән, димәк, без бу көннәргә шулай ук инде җиңел генә карый алмыйбыз. Безгә дә бу көннәргә җаваплы карарга кирәк. Җаваплы икәнен шулай бит ничек икәнен иншалла аңлатырбыз.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, нинди көннәрдә, нинди изгелекләр кылып булса да ди, иң яхшы изгелек кыла торган көн ул Зилхиҗҗә аеның 10 көне ди. Ягъни изгелек бу 10 көндә күбрәк саваплы була. Шуңа күрә әгәр дә кеше изгелек кылырга теләсә һәм изгелек кылырга планлаштырса дип әйтик инде, шушы көннәрдә кылсын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Мөмкинчелегебез бар, Аллаһка шөкер. Хаҗ кыла алмадык икән, димәк, һич югында шушында яшәгән җиребездә бу көннәрдә изгелекне арттырырга кирәк. Зилхиҗҗә ае дип, шушы изге айлар дип. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы дөньяда иң яхшы көннәр ул Зилхиҗҗә аеның 1-нче 10 көне ди. Иң яхшы көн шушы дөньяда, бөтен көннәр арасында иң яхшысы аның шушы Зилхиҗҗә аеның 10 көне дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорыйлар, моннан да яхшырак 10 көннәр булмасмы ди. Моннан да яхшырак көннәр юкмы ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бар ди. Моннан да шушы 10 көндә изгелек кылганнан яхшырак кеше бар ди. Ул кем? Аллаһ юлына чыгып, шунда халак булган кеше, шахид. Әгәр дә син шахид булсаң гына, шушы 10 көндә кылган изгелекләрнең савабын, гамәлен арттыра аласың. Әмма аңа тиңнәр юк башка гамәлләр арасында. Димәк, шушы 10 көндә изгелек кылсаң, инде мөхтәрәм кардәшләр, әҗер савабы бик күп була ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, шушы Зилхиҗҗә аеның 1-нче 10 көнендә безнең бар Гарафа көне. Гарафа көне инде ул Корбан гаетенең алдагы көне була. Ул инде 9-нчы Зилхиҗҗә. Ул быел кайсы көнне була? 19 көнне була. 19 июль. Бу көндә нишләргә кирәк? Бу көндә ураза тотарга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Гарафа көнендә ураза, Гарафа уразасы, аерым ураза бар. Без беләбез, шулай бит Рамазан уразасыннан кала бар бик саваплы уразалар. Ашура көнендә тоткан ураза, Мөхәррәм аены шулай бит. Бар, шулай ук менә Гарафа көнендә тоткан ураза. Аерым бер көндә тотыла торган уразалар алар. Бу нәфил уразасыннан кала дүшәмбе, пәнҗешәмбе аерым көннәрдә тотыла торган уразалар булар. Шуңа күрә дә Гарафа көнендә ураза тоту бар ди. Бу уразаның савабы нәрсәдә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Гарафа көнендә кеше ураза тотса, аның элеккеге һәм киләчәктәге 1 еллык гынахлары гафу ителер. Ягъни 2 еллык гынах гафу ителә. Үткән елныкы һәм киләчәктә 1 еллык. Алхамдулилlah, үткән генә гафу ителсә дә безгә әле яхшы булыр иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә киләчәк елның да гынахларын безнең гафу итеп куя икән. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу бер көн ураза бөтен гынахларыбызны кичерәләр өчен күп түгел ул. Авыр түгел ул, шулай. Ләкин игътибарлы булырга кирәк. Онытмаска кирәк. Чөнки дөнья белән, мәшәкать белән син аны эш белән онытып җибәрергә мөмкинсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шулай ук иң яхшы көн Аллаһ Тәгалә каршында ул Корбан көне ди, Яумун Нахр. Иң яхшы саваплы көн ул Корбан көне, Корбан гаете көне була инде. Бу 20-нче безнең июль, 10-нчы Зилхиҗҗә. Димәк, менә шушы 10-нчы көн белән безнең изгелекләребезнең иң югары ноктасына барып җитәбез без. Беренче көнне кыла башлыйбыз изгелекләрне, Зилхиҗҗә аеның. Һәм бара 10 көн буена соңгысы 10-нчы көнне кылынганы Корбан чалабыз. Менә димәк, шушы изгелек гамәлләребезнең, мөхтәрәм кардәшләр, инде Корбан белән без бер нокта куябыз дип әйтергә була шушы 10 көнгә. Ләкин изгелекләр бетми. Аннан соң чалган Корбанның ашларын үткәреп, итләрен таратып, тагын үзебезгә савап алабыз. Икенче иң яхшы көн ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Корбан чалудан кала. Икенче урында тора иң яхшы көн нинди көн? Корбан чалган көннең икенче көне. Уразага әйтә дими? Корбан чалганның икенче көне ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы көннәрнең зурлыгын әйтеп китә. Шулай ук шушы Зилхиҗҗә аеның дәрәҗәсе тагын нәрсәдә? Шушы айда бөтен гыйбадәтләр дә кылына. Ураза тотабыз. Нәфил уразасы шулай бит. Намаз укыйбыз, сүздә югансы, нәфилен дә, фарызын да. Садака бирәбез һәм
хадж кылабыз. Башка айларда садака бере алабыз, ураза тота алабыз, намаз укый алабыз, ләкин хадж кыла алмыйбыз башка айларда. Бары Зилхиджа айында гына ислам динендә булган бөтен гыйбадәтне кылып була. Менә шуңа күрә Зилхиджа айы тагын шуның белән дә бик хөрмәтле, бик зур ай булып тора икән. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, игътибарлы булырга кирәк. Шушы савапларны ычкындырмыйча изгелекләр кылып калырга кирәк шушы айларыбызда. Инде иншаллах русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, как вам всем известно, сейчас у нас заканчивается месяц Зулькарда, 29-й день сегодня, и послезавтра, уже в воскресенье, у нас входит новый месяц. Это месяц Зульхиджа. Зульхиджа переводится с арабского языка как месяц хаджа. То есть в этот месяц делают хадж. И вам известно, что в этот месяц у нас проходит Курбан Байрам. То есть день жертвоприношения. Что примечательно, раньше у нас на нашей территории практически уже все поклонения исчезли. То есть намаз уже не читали, уразу уже не держали, закат уже не давали, ошр не давали, вообще не знали, что это такое. Хадж не делали, естественно, вообще из страны невозможно было выехать. Но курбан делали. Про курбан люди не забывали. Вплоть до 90-х годов, пока свободно люди не начали читать намаз, открывать мечеть. Курбан делали. Это не забывалось. Поэтому, что можно сказать? Что эта традиция, что этот обряд очень сильно осел у нашего народа. То есть они выполняли его раньше сильнее, чем обычные поклонения. Потому что обычно ломается самый твердый в конце. Самый твердый в конце ломается. То, что укоренилось уже, да? Да, людей заставили забыть о намазе, заставили забыть об уразе, к сожалению, хотя намаз он выше курбана идет в любом случае. Но, как традиция, курбан все-таки оставался. Курбан оставался. Почему? Опять-таки из-за особого отношения людей к этому месяцу, к этим событиям. Поэтому, дорогие друзья, естественно, мы должны понимать, что Зульхиджа месяц необычный, необыкновенный, не похожий на другие месяцы. Он считается запретным месяцем, то есть в этот месяц нельзя совершать грехи. Как и в другие месяцы, естественно. Но грех, совершенный в этом месяце, считается большим, чем в другие месяцы. Их 4 таких месяцев, как вам известно. Зулькарда, вот сейчас этот месяц, Зульхаджа, следующий, Мухаррам, следующий после Зульхаджа, и Раджаб. Раджаб – это уже попозже будет у нас, иншаллах. И вот эти 4 месяца, они считаются запретными, то есть запрещенными. И также месяц Зульхиджа считается последним месяцем в мусульманском календаре. Потом идет новый месяц, месяц Мухаррам. Вот поэтому, естественно, этот последний месяц календаря тоже надо правильно провести, чтобы поставить хорошую точку в этом году. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Иннамаль ахмалю би хаватимиха». Дела оцениваются по завершению. То есть в конце смотрится, как сделал человек дело. Вначале, может быть, он хорошо начинает, а в конце потом уже сходит практически на нет или даже портит то, что он начал хорошо. Поэтому дела оцениваются по завершению, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Дорогие друзья, в этом месяце можно делать определенные поклонения. Какие? Ну, в первую очередь, это хадж. Так как это месяц хаджа, поэтому любой совершеннолетний, здоровый, имеющий возможность на это мусульманин должен стремиться к хаджу, даже если он это совершил уже. У нас вот с ребятами был недавно разговор, да, куда бы мы ни поехали, где бы мы ни были, есть только одно место, которое дает нам покой, которое дает нам душевное удовлетворение, это хадж. Это путешествие в Мекку и в Медину. Это хадж. Потому что душа ищет какое-то наслаждение в этом мире, цепляется за что-то. Турция, Египет, вот сейчас открыли, да? Египет открыли, знали? В
Почему вы здесь сидите? Я думал, вы все уже в Египте. Египет, Эмираты, да, сейчас уже люди летают и дальше. Несмотря на пандемию, все равно границы открываются, есть такая возможность. А кто не может в Крым, Сочи, как говорится, да. Так вот, куда бы ты ни ездил, будучи мусульманином, всегда душа стремится только в одно место. Это в Мекку. В Мекку и в Медину. Почему? Попробуйте объяснить. Потому что там есть? Жара, скопление людей, да. Особо такого отдыха нет, все включено там нет. Есть, но очень дорого. И это все включено, оно на таком уровне, на самом деле, не на турецком, не на египетском, так скажем, да. Но, тем не менее, душа туда стремится. Потому что это самое лучшее место на земле. Поэтому надо стремиться делать хадж в этот месяц. Увы, кто хочет, он уже не может даже, потому что пока закрыто, туда не пускают. Деньги были у людей. Неужели наши бизнесмены не могли найти 120-150 тысяч рублей, чтобы съездить в хадж? Неужели не могли? Могли, но они откладывали. Они говорили потом. Потом. Да, успеем еще. А кто-то специально откладывает. Сначала хочет везде нагрешить, а потом уже точку поставить хаджем, да, и все смыть. Есть такие люди, поверьте. Есть. Потому что мы всегда так мыслим. Грешим, потом на пенсии намаз, все смываем. Сделаем хадж, все смываем. Но Аллах Тааля, у него свои планы, мы о них не знаем. Он может закрыть границу, лишить тебя денег, лишить тебя здоровья. Еще раз напоминаю, если у человека были деньги в этом году поехать в хадж, и он не поехал, имея возможность, на следующий год он обанкротился, и уже у него денег нет, но хадж ему сделать обязательно. Почему? Он должен взять деньги в долг, это его проблемы, и должен поехать. Почему? Потому что у него была возможность, и он отложил. Но если у тебя, например, не было возможности в этом году, нет и в следующем году, этому человеку не обязательно делать хадж. Но если у тебя была, и ты отложил, то обязанность с тебя не снимается. Если ты умираешь, ты будешь за это отвечать. Поэтому при смерти ты должен завещать, чтобы от твоего имени делали хадж. И должен оставить на это деньги, если у тебя когда-то была возможность хадж сделать. Она была практически у всех. Скажете, как это? Очень просто. Когда ты покупал 12-й iPhone, у тебя была возможность съездить в хадж. Но ты предпочел 12-й iPhone. Когда ты покупал свою вшивую четырку, да, машину, у тебя была возможность съездить в хадж, но ты предпочел четырку, правильно? Я не говорю иномарки, они сейчас уже все дороже стоят. Поэтому она практически у нас у всех была. Это уже, дорогие друзья, сами думайте об этом. Следующее поклонение, которое мы можем сделать, это пост в этот месяц. Самый хороший пост – это пост День Арафа. Это за день до Курбан-Байрама. За день до Курбан-Байрама. То есть 19 июля в этом году получается 9 Зуль-Хиджи. Пророк ﷺ сказал, что пост в день Арафа стирает грехи прошлого года и будущего. То есть за 2 года у тебя стираются грехи, если ты держал пост в день Арафа. Поэтому надо быть внимательным и не пропустить этот день. Также что мы можем сделать в эти дни? Чтение Корана. Мы можем читать Коран и в другие дни, но саваб много получим, если будем читать в эти дни. Если читать 3 джуза в день, 3 джуза, да, это приблизительно 60 страниц получается. Если будем читать в день, то за 10 дней мы сможем сделать хатм, завершить. То есть за первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа мы можем завершить чтение Корана полностью. Также что мы можем делать? Побольше говорить такбир, тахлиль и тахмид. Потому что
Пророк ﷺ сказал, что эти 10 дней хорошие дни, и поэтому, говорит, побольше говорите в эти дни вот эти восхваления. Это что за такбир, тахлиль, тахмид? Субханаллахи вальхамдулиллях, ва ля иляха илляллах, Аллаху акбар. Например, можно сказать. Можно сказать Аллаху акбар, ля иляха илляллах, Аллаху акбар, ва лилляхи лхамд. Можно это сказать. То есть такбир, тахмид — это Аллаху акбар, альхамдулилля, тахлиль, ля иляха илляллах. Можем любое словосочетание, любой зикр, что вмещает в себя вот эти слова, мы можем сказать. Также, дорогие друзья, можем давать садака. Потому что Аллах Та'аля нам в Коране уже сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим, лян таналюль бирра, хатта тунфику мимма тухиббун». Вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Расходовать имеется в виду давать садака. То есть, если хочешь достичь благого, большого уровня, очиститься, то в любом случае надо пройти через садака. Садака давать в любом случае придется. Также пророк ﷺ сказал, что садака не уменьшает имущество. Поэтому, если кто-то боится, что дав садака у него станет меньше денег, пророк ﷺ сказал, не уменьшает. Мы ему верим. Даже если у нас из 1000 рублей осталось 500, да, но мы верим пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Что-то здесь есть, какая-то мудрость сокрыта. Либо прибавится еще больше, либо то, что осталось, хватит на больше. Аллаху а'алям. Либо ты, отдав эту часть, получаешь саваб от Аллаха, что неизмеримо больше того, что ты отдал. Поэтому, дорогие друзья, в этот месяц, в эти дни мы можем давать садака и получать свое вознаграждение. Также, что мы можем делать? Это делать хурбан. Это уже 10-й, самый последний из 10 дней месяца Зуль-Хиджа. 10-й день. У кого есть 36 тысяч рублей, нисаб является для хурбана, то он должен, ваджиб обязательно должен будет делать хурбан. Зарезать барана ему становится уже обязанностью. 36 тысяч рублей в кармане, дома, где-то лежит. Если с женой, например, жена заработает, она ведет свои отдельные финансы, свои накопления у нее, и у нее тоже накопилось, например, там 36 500, да, свои какие-то, то она тоже должна будет резать хурбан. Отдельно от тебя. Отдельно. Поэтому уговорите ее, чтобы она отдала вам свои деньги. И скажете потом, что за это, то есть, ей не придется резать хурбан. Если она отдаст все свои деньги вам, да, хурбан уже один только надо будет резать. Только от одного человека. Может, это хотя бы так отберете деньги у жены. Да, потому что по-другому-то уже все никак. Уже наши деньги уже у наших жен, да? Не то, что ее забирать. Ну, конечно, Аллах Та'аля все хитрости видит. Один московский, по-моему, имам там тоже давал совет. Если, говорит, пришло время платить закат, вот, например, у вас есть деньги, 1 000 000. Пришло время платить закат. Как избежать заката? Перед концом года, говорит, подарите эти деньги жене. Значит, это уже не ваши деньги, вы с них закат не платите. А когда она получает этот 1 000 000, у нее только начинается год. То есть год у нее еще эти деньги не лежали. И она тоже не платит закат. Потом, когда у нее уже конец приближается года, она что делает? Тебе обратно делает подарок, возвращает деньги. Все, закат платить не надо. То есть шариат тоже можно обмануть. Можно обмануть шариат, проблем нет. Но у шариата есть другая сторона. Это всевидящий Аллах Субханаху ва Тааля. Кто-то не увидит, имам, там какой-то, да, казы, судья. Он к вам, у него нет причин придраться. Но Аллах Тааля все знает, что сокрыто у нас в сердцах. Поэтому, конечно, если у нас есть возможность сделать курбан, то мы делаем курбан и уже не стараемся как-то от этого избежать. Пророк ﷺ сказал, самое лучшее перед Всевышним деяние в эти дни праздника – это жертвоприношение. Пускание крови жертвенного животного. Поистине придет это животное со своими рогами, копытами, шерстью,
судный день, и будет кровью его возвеличена перед Господом еще до того, как успеют упасть на землю эти капли. Пусть же души ваши будут спокойны. То есть, когда вы режете курбан, до того, как капля от животного упадет на землю, ваши грехи уже будут прощены, говорит пророк саллаллаху. То есть, настолько быстро Аллах Тааля прощает нам наши грехи. Потому что мы решили сделать жертвоприношение, приблизиться к Аллаху. Поэтому называется курбан, приближение к Аллаху. Что еще можем делать? Можем покаяться. Покаяние в грехах в эти дни тоже. Раз Аллах Тааля принимает благие деяния, раз эти дни запретные, раз эти дни более почетные перед Аллахом, то есть большая вероятность, что Аллах Тааля простит нам наши грехи. А грехи у нас у всех есть. Грехи иногда мы делаем осознанно, иногда ошибочно, иногда бывает временное помутнение разума. То есть человек временно теряет самоконтроль. По каким-то причинам. Жалость какие-то, да, или чувства, или еще что-то. Гнев, например, тоже бывает. Бывает, конечно, запланированный грех, когда ты специально делаешь осознанно. Но, тем не менее, несмотря на намерения и виды, все мы грешны. И поэтому любой из нас может покаяться в своих грехах. Любой. Поэтому это можно сделать в этот месяц. Ну и, конечно, побольше благих, хороших дел. Любые хорошие благие дела, что мы можем. Потому что Аллах Тааля дает нам возможность делать благие дела. Иногда, вот, например, сидишь в мечети. Никуда не выходишь, никуда не ходишь. Ну, чтобы уже лишний раз благих дел не делать. Сейчас куда-то пойдешь, там бедный будет стоять, правильно? Надо будет садака давать. Куда-то пойдешь, там кого-то надо подвести, кому-то помочь. Сидишь уже все. Никому ничего не должен. Но приходит какой-то бабай в мечеть и просит деньги у тебя. Или приходит какой-нибудь человек с улицы и говорит: помогите, да? То есть это же не просто так. Если ты сам не можешь найти причину для благих дел, Аллах Тааля тебя присылает, отправляет. Поэтому надо просто вовремя это замечать. Если к тебе пришел человек или какая-то возможность появилась, не надо отмахиваться сразу. Надо подумать, есть ли у меня возможность. Даже если у тебя нет возможности, пророк саллаллаху алейхи сказал: «Аддалю галя хайри кафа'илихи». Кто указывает на хорошее дело, тот как будто сделал это дело. То есть ты можешь просто советом помочь, подсказать, что делать. Это уже будет с твоей стороны хорошим делом, благим деянием, иншаллах. Таким образом, дорогие друзья, вот столько, как минимум, хороших дел мы можем делать в эти месяцы. Поэтому чуть-чуть старания. Тут не говорится, что весь год надо быть таким, да, 365 дней, а 10 дней в этом месяце. Можно постараться. Аллах Тааля знает, на что мы способны, о чем мы думаем, что намного нас не хватает. Поэтому Аллах Тааля делает определенные дни и ночи в году, чтобы хотя бы именно этими днями мы заслужили себе рай. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.